M. Boussane nous a quittés le 24 janvier dernier d'une façon brutale et dramatique. Les mots ne sont pas suffisants pour compenser, pour adoucir, pour amoindrir le chagrin que portent les parents. Madame, les enfants, Yemmes, Ismas, Zbetnis, Dawsalem, وقال يوم مرة عند الندرس خاطر يوسف ذميثهم ذمثهم فرقازي بصح معناه يروح الشبك يرجن يروح هكا إلى عما بعد يروح يدرس خاطر الموتيس تسقم لنا في الجراح زمان دينا الكلية غادنا واش نطح كان أو نعاون سيس خاطر تعاود زايد نقرط في الأول on fait un geste une pensée symbolique يمكن يسميسو الإسلام على خاطر نسير رصاي سميس يا رصاي سميس دي ناورين السينما أما دي images son nom est éternel aujourd'hui l'inscrit pour l'éternité dans les génériques de films je crois que خاص يروح وين يتجاد معناه عينيهم يجي يكون وين يجد الجهد الوراويس ce que j'ai dit la dernière fois franchement je suis admiratif devant la maturité des enfants à Dieu. Voilà, donc très symboliquement, on a tenu dans cette semaine culturelle d'Irjen à faire un clin d'œil, un geste fraternel, un geste d'ami, parce qu'il y a des gens qui au-delà de ça, les autres ont fait le même métier. Et je sais ce que se demande le métier de réalisateur, de producteur, quand il a été un artisan, un autodidacte de l'image, il a ouvert sa porte, son magasin, ses studios, voire même sa maison, avec la Khalis, qui a été dans son rue. Et elle est déjà un artiste en Kabylie, voire au-delà de la Kabylie, où il a fait beaucoup de Aoumera, où il a illustré toutes les images des artistes kabyles. Au-delà de ça, le méchant de l'Anto, il va aller se montrer de Zahir, et bien au-delà. Donc voilà, donc symboliquement, je voulais dire qu'on a une pensée profonde pour lui, là où il est, je pense qu'il pense à lui, on pense à lui. Voilà, donc il connaît l'Orient, il y a bien un كنيسة maintenant. أنا ودي نبسوا مع الشيطان باش تروح كذا كاين واو باش لازم تفهم الزبل أما أنا باش ندير لكم شوية لا الكنيسة لا وجد مكان زين. Voilà, donc c'est une rencontre symbolique. Mais je pense que dans l'histoire, dans notre vie, il ne faut pas qu'on oublie les gens qui ont fait un geste, qui ont fait un travail collectif. C'est la citoyenneté. Il y a le vrai, on est dans le Hadja, et c'est un peu de faire un peu. أما ساعدين نخدم من خير قرأت لهم ديال المثول تقول لا ولاش نسلي بالي ودانا هي وين يخدم من خير يتغيبي وين يخدم من خير الصوت ديالتيس شي غالناس الفهماس المسلميناس هي كيلاقى يعني ماشي نفهمها فيها بغا نهوي بدانا اللي وكنا تعاوننا خاطر المقرة تولي تاو الخصاص تولي تاو معناها معاونة تاو ياك لا نقدرش نتساوى الناس خاطر ما كنحب الصغير بعد هي أين ما يخدم مذان أين يخدم المذان أفتكر كيفاش يسهل وكيفاش يشبح المذان. Voilà, donc moi je pense que chacun doit interroger sa conscience pour dire qu'est-ce que je peux apporter à la société. Bien sûr qu'il y a des obstacles, bien sûr qu'il y a des erreurs, bien sûr qu'il y a des dérapages, bien sûr qu'il y a des calculs, mais l'humain dans tout ça, c'est le moteur qui gagne. أمثال إلها يديريت معناه يليون دينا يزمد ديال القبائل إلها. Donc chacun puisse faire l'effort. Les obstacles là, خاطر سعداد في المغنية مثل بلسان أمير قراص يسلو كان. وقلنا له حاجة سينا لو كان الخدمة لو كان اللي صورتين لو كان يدني لو كان استوفى لو كان جهيطة ديك سوي لو كان يخدم. دونك هو يشدو حاجة مفتوح خدميت أديفان ما تزود تجرى تا مفتوح أسكواس عام ما 50 10 سنين 20 سنة تيمغور. أدفكتي لي أدفك الفاكهة أدقي سمي نسيت. فوالا دونك لا سيتويانتي ذاين كيدنا نبين مثلا. Bien sûr, nous sommes là, des fonctionnaires, on a une obligation de résultat, mais dans la société, on doit faire ça. Parce que vous avez l'envie, la motivation de venir contribuer à un plaisir, à un bonheur collectif. C'est tout le bonheur qu'on peut apporter à cette famille Boussem. Et ça, c'est gratuit pour nous. Ça va nous aider, ça va les apaiser. Parce qu'on ne l'a pas oublié, parce qu'ils méritent leur reconnaissance. Il y a une soit raison.
Mais ce qu'on peut faire pour ce monsieur qui a laissé un honneur pour l'éternité, c'est de dire que nous, on est là, on va transmettre le flambeau, on va aider nos enfants dans leurs activités, modestement. Voilà, donc je ne vais pas être long. C'est des témoignages, يعني وين يبغى تمثيليه يا في وين يخرج دوكاس لا كل مولانيس لا لي زارتيست يمثل عسلامة مرحبا إلا قاسي العادة تنرسي العادة هي اللي وين ياخذ من كرا هذا سنحتاج ماشي باش نخلص يعني وين ياخذ من حاجة بلاد مزيان اسمها غادي من حوايج أنا يعني تجميل مي إلها وين يتعاون وين يتوين يديرها بالك كدير القمع هو رصيد. Donc je vais passer la parole à Elise. يعطيكم الصحة وإذا كنت كانوا كلهم دي لورغانيزاسيون اللي هما هما جا كيسخدموا من يعطيك الصحة عند الطهار اش دينا يعني دينا في الأسبوع دينا كيف c'était par exemple là quand il خدم il travaille sérieusement il travaille sérieux un travail professionnel jamais يستهزأ لي بروف يعاون تصل غاشي يعاون يخدم السكول يتعاون السكول ماشي جامي يسعون على حساب الكوليس ناضي شو غير يسحفظ لك لي جون يسنو كيسحب اما يوفا تخدم لك اللي ما تدفع لك من نتا اش اديني غادي يخدع ربي ودي تيخدع عندي ياك المفنون ميرسي. C'est un jeu. Bien sûr, c'est difficile de trouver les mots. Je crois que c'est le cœur qui parle. الطاولة اللي خاص الطاولة الحزن معناها أني بيسمى صراحة. Je peux être certain que la famille est apaisée quand elle voit les gens autour se réunir sur sa mémoire, continuer son message parce qu'il y a des c'est vrai que ce qu'il a été beaucoup d'existants et je pense témoigner la vidéo ماشي كاين اللي سهل إلا ouvert ses portes. تروح مكان اللي ديزيوزو à chaque fois تروح للغوص نترحبها. طيب نمشيو حتى في الصباح حتى في التمديد يعاون لي زارتيست يعاون لي رياليزاتور دي تكنيسيان دو لا فوتوغرافي دو لا كاميرا هي اللي ولا ناس كمينا مشوارتي إلا في بينيفولمون. حكى بمينات كان لي ولاويس يا 2 ans المزار رويس بغانا نحوسن ديال الجزائر سينا ثمور الجزائر ماذا بك حتى كسوفا غير يعني ولا دا يوسف ناس نقول شتيني الحوض ان بو بارتو لازم رضيت بلض عندها روحها اون 2 jours يطفد الكاغاز تو سويت يغلب جوجل يستني داك اللي الجميله روح بدنا روح داكي روح داكي روح داكي ما فيها شيما ناس بصح حسين غادي وندجو هيك هنا كيبقى التليفون يساوي على 9 ناس فوالا زعما دوك لي ويسا غير ويسا نروح حسين تو سويت سي ريزيرفي يساوي لها سكي كدا انك انت تبغى تجي كيلكان سو بوفو دير عنده يروح يسا يغص كيلكان هذه عدل يسا يقول السن يعني مسنا دوك لاكين انك باش كاع كارتي ولا شديك Voilà, donc pour vous dire que spontanément, il y a un bon, c'est vrai qu'il y a mais il l'a fait, il a aidé beaucoup de gens, et je pense que les gens doivent lui reconnaître cette générosité, parce qu'il est généreux. Après, comme humain, il a ses qualités, il a aussi ses défauts, mais dans l'humanisme qu'il avait, il était très généreux, très disponible.